Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka may ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod ni Waya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na polwan. Naabakal. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Lakay, matuloy matlagayan ti barangay eleksyon ita atawain. Wen bakit himanya ti amu tayo nga dantuman rumuswan na pakaigapuan iti panagbaliw ti naikadang. No talaga matuloy. Sa balin to, ti kapitan. Un, ngamasapay kuma tamangabak to ni Dumeng. Isu ti endorsok ako mandidato. Ta isu ti bali mang sukat kanyak. Ngam kasanaon, adu ti sayang gusto nga may kontrakan kan. Ang mga nawanton ti agtalag iti yendrosum amanugang mo. Apay madanagan ka dita. No adu tinang babalaw kada kayo kan Dumeng. Kaputada kayo kano tinang ipursige asaan ama sertipayan ide jay anak da dumaan kan dandoy asaan a residente dito'y nagbugsutan. No sinerti payak jay anak da iti kayat da. Kay papananday ta nga inayuna kong ti agdadata adakes nga ramid. Sakit ibagada asyak kano ti kang runan namang sakse asa na pudno apuser iti may parit at droga yanak da. Ay, sabagay Hindi ka man dumdumag kadagiti sumanao dita. Amang no tinangdanan pa ay dadandoy ken dumaan dagita sumanao iti saan ngumumno. Nasintensyaan matkit din ajay anak da. Saanan ang mabaliwan ti desisyon ti korte. Wen, katnas ka ngay karo natin nagbasulan na. Natalged, nabata dagiti ebidensya kontra kenkwana. Tamis mo pa'y akabagyan dati nagsaksi. Oh. Ngam no napilit da ka ang nagsaksay. Nalabit na palag-anan di basol di anak da. Amangan no sana nabalod ko ng paikid diya. Uy, takas ta iditi kayat da ama pasamak. Ngem, sana mabalin kanyak ti kasjay kunak manen. Isuasan man na dati pampanunutem, sufing bakit? Bay amlat ta dagiti mangisakit ka dagiti kas iya anak na dumaan ken danduy. Tatang, kasanawatan. Anya ti kasano? Matuloy matla ti eleksyon. Katapay no matuloy. Nasayat kiti atap no masukatan dagiti sadut ng opisyal ti barangay ana ilawaan ngayong botos dagiti tao idi 2017. Marilimbo ka na iti kinunayaw. Asyak ti endorsoya sumukat ka na kaya. Ay sus, di ka madanagan. Makit kita ko na layos
tumot ibutos mo akas kanya kidi. Hey. Amang ano din tumapasamak ti kasta. Dakkel nga min ti epekto jay saan tayo panang pabor jay na sentensya na nabalaw nga anak da mangdandaw. Agpaiso nga do, tinaguyogoy da anak isimpat ya kadakwada. Nga mamati amabaliktad tumot lati pamati dagijay, tapod numot, anadagsen tinagbasulan di anak na dandoy, kendumaan. Sabagay. Abay, agdwa-dwa ka kadi, iti kabailam domeng. Ha? Ay, sus, awan mo na, nung nakapsot di fighting spirit mo. Sa anak ba't nga minakaskada kayo? Ay, agtalag ka iti kabaalam. Panunuta makabaalam ti agkapitan wenno agchairman. Apakit din na saan? Naguri ka man. Asino aya dagiti agkandidaton to ang makalaban mo no bilang? Jak payam mo no, sino da? Ngam posible, ada kagawad padtok, kagawad siya no. May katlaw di nagkandidato ide at tagapurok daos. Dagijay ti kabuting mo ang mga bakin ka? Adda aya may pakita dagijay ang naramidan day ti barangay. Dalaunay padtokin siya no. Ado ti ibagbagada ang naramidan da. Ay, uray pa'y anya ti bagbagada ang naaramid da. Di mo po kawon tinamnama. Asikanto ti mabutusan asumukat kanya. Siyak to ti makaam mo. Nyaddanag mo na ya. Mangnamnama launay ni tatang ang mga bakkanto, dom. Asikat ti sumukat kan kwa na. Mga ron. Ngam kasladyak kayat ti kayat da mapasamak. Anya ti di mo kayat? Narigat. Amang ano jak to kabalan. Amang ano jak to maarami dagiti pagrebengak. Iso na saysayat sa no kumita ni tatang iti sabali. Anya? Ay tila ibagbagam, dom. Kaya't mun sakit di agumura ni tatangkan ka. Amok akaguran akto ni tatang no jak ayunan ti kayat na. Ngaman niya nga ron. Nungay saan tulaan ni tatang ti makagura. Nungay plasto ti gumuran tuken ka. Di ka umanugot iti kayat na. Madikalat na. Anya? Sa bagay, narigat mo't ano pilitan da ka. Tasaan mo't ani tatang ti agtrabahon to no bilang. Jak nga. Magkaamu ka, dom. Ulo talaga ti mo kayat. Isapsapang nga ibagakin ni tatang. Tadikat mangnamnama launay kan ka. Ay, ilan takpailan. Ngam isang sangklat at ilaptap ko ngawan mo't may surat ka. Namnaman ni katugangak amayatak ngagkapitan. Anyan tumot nga tati maarangidak no sakto ti kapitan. Matulad ko nga ta ni katugangak. Ay, sa bagay, sa bali itan. Agpaot nga agserbi iti 5 atawen nagiti mangabak. Ket sanda na mabalin ti pabutusan tumanayin. Maminsan to lang ti panagtakam ti asino man ang mangabak. Iso nga ano ito ti agambisyon mo't ngagkapitan kas kada agkagawad. Gundaway to matan nakagawad padtok. Kanang iti daddo mo pa nga agam ambisyon. Ay na. 5 taon. Apalagunuraryum na itana.
Ay, sigurado nga awan ti umay ita kadagiti pada a kagawa. Ne, pagkunaam kagawad, Adda kabagyan da chairman nga agpakasar iti Ilocos. Nagbiyahe da itay bigat. aywan. Itagayam dyan baga ni chairman, idi na panalawas sa panagbiyahe da. Wen, kat awan da chairman kan kagawad doming. Iso nga, ad-addaman itan nga awan umay asaan anak a duty. Imbag kat ta sa anak akas ken ni kagawad patok ah. Awan kat kumati tao itan dito yung opisina ti barangay no naglangan na. Ay, syakla kumati adda dito eh. Tasyak ti kagagatan a kagawad. Anya? Isumat nga imayak, takuna ni chairman nga mga no agabsent ka. Tapadam ni kagawad padtok nga oposisyon. Iso asyakla kumati agjutay no awan kakat. Ay, no apay kat akumpleto tayo lang nga agdudupong dito'y opisina ti barangay no agtapusan ti bulan. Uwan anya. Katday tala ti umanay apakasurunan ni Chairman Gusteng. Kada kami nga oposisyon. Husto ka dita. Pakairam-ramanan pa yan. Tauray saan mataday ta tigagarak no umayak dito'y no daduma. Kat kaslakas jay matan ti pagkitkitaan kanyak ni chairman. Kasla ipadanak matan kada kayaw kada kagawad padtok. Lakit di ah. Mahiram-raman kayo. Amumimot kat. Ada kami nga oposisyon ti paspasagida ni Chairman Gusteng. Min kagawad padtok ti dadaulo mi nga oposisyon. Mas dawak kada kayo ah. Imbagla kanyak ah. Tay bagbaga na anasing putak akagawad. Managkararagak nga men. Sana ya? According lakin ka. Sikati mangibagbaga. Anya ti amom no. Pasablog na lang dayay. Patpatsyamak. Saan na pasablog? Tagpay sumat ang nagagatak nga agjuday. Kas ita, isaop ka kumakit no di ka imay. Oh, apay ataw. Kaskala na pakilan na piyak. Ada ibagam. Ay, kwa, nanasuping. Binaunak ni chairman dito'y balayaw. Umot utang ak ngamin iti igatang di bakat ko iti bagas. Tawan isaang na inton malang. Naa. Awan kano ti naitugot ni chairman akwartana. Iso da kayo kano ti pangibagaak. Kasta aya. Narigat a talaga ti kasasaad mi. Nang runa no kastoy nga awan mananti master kan at trabaho. Apay, nalpasan aya. Tay mapatpatakter abalay asimuro tama nagtrabahuan. Ay, nagkisayan iti trabahador jay kontraktor. Ket, taksang gasa tak. Tasyakit din ti kaunaan nga inikat na. Aya. Para kiwarlat siminto ngamin ti amok ka trabaho. Iso nga, awan lata. Ay, kat kasano nga roda, no awanan ti master kam asabali at trabaho. Ay, umutang aktumanan ah. Anya? Kunada nga rod, nga awan mabalod ga po iti utang. Basta, ikari abayadan. Kasano nagpatinggalat karay? Ah, ay, day, kwa. Agari aklata ah. Anya? Karay, dinalpas a karay. Adan tumot lang ata pangalaan mi iti ibayad mi iti utang mi ah. Manang asin ni Apo ako nadamot. Ay, alawon. Manang aasin ni Apo Diyos ngam aggaraw tayo matlang. Ato, tawan mati basta manabtuog latan akaase. Mapampanunot ko nga rod. Amadanon ko man ti barangay eleksyon.
Nay, tapay numadano ng ti barangay eleksyon. Ay, kwa, basta. Nay, kasla di mo masungbatan di sa lunsod ka. Una, tagpailak tuman lang na kandidato para kagawad. Dakkel ka no ti honorarium kat. Anya, No mga bakak to akagawad, sakto. Uray sa anak to na sumrek nga agpala-pala iti construction. anya. Nay. Iso pangasiyo anana. Pautangan dak ko may iti igatang ni bakat ko iti bagas. Bayadak to intun kagawad akong. Anya. Magpagkatao, matdeta nga imbaga ni Ato, nana. Ay, wag. Amok pa yan. No sabali nga tatin ang ibagaan ni Ato itikas jay no pautangan dapay. Na mga no pinagsasawanda pa yun, Ang dan samot ngamin basit diferensya wano kurkurang ti panunot ni Ato. Ay, kasta tinadlaw ko. Iso nga ini kaklatan na. Tama nga nupot-numot nga awan isaang ni bakit nan. Nagasat no kumandidaton to matakagawad ket mangabak. Nagaduti ag pamplano nga agkandidato inton barangay eleksyon. Sakit mangnamnama dala unay ang mangabak danto. Nila unay kagawad padto ka. Namnamaan na asukatan nanto ni Tatang Yaw at Chairman. Sobramot ni kagawad padtok no agsasao. Kasla ka ba ilan na amandaran ti amin abo marangay no agsasao. Ay, bay amlatan. Taday jay laing na asumao kan sobra apamati na ngay suntot sumukaat kan Tatang Yaw. Isot, pakaabakan nanto. Di na mapanunot nga dabukod a panunot dagiti tao apang ibagbagaan na iti plano na. Iso nga rod ako na ni Tatang Yaw, aday tangatan ti pakaabakan nanto. No di umubra ti kinalabid na. Ay, dakdakkel ti puntos ni Dumay nga isuntot sumukat kan Tatang Yaw at Chairman ti barangay. Ado, ti palibre ita ka barangayan. Iso anagasat, di asino man amay isarong dito'y istor ni Banay. Libre, merienda. Ada imbati na kanyak ni kagawad padto ka kwarta. Merienda ken painom ken pulutan. Day! Aglayos sa ti arak ken merienda dito ya. Imbag ta, ada ka padak akagawat. Ay, agorder kamot iti kayat mo. Palibre ni padto. Ay, adala umay ko gatangan a Ricardo. Agluto ak ngamen. Aya? Sige. Siya akong ti makaamo iti bayad ti gatangam. Aya? Wan, ay manumatlat bayad ti Ricardo. Ay, imbaga ma. Apag isaw tawan kwarta. Utangot kumakot jay Ricardo agagarak dito yung store. Ada ba libre ni kagawad padto? Ay, Banay. Inayan mo ijay listahan ti Ricardo ni kagawad Hindi ka kadiwadanagan. Agdinamag ti kanayon akaado ti kwarta ni kagawad padto. Iso akanayon ti panagpainom ken panagpamerienda na iti libre kadagiti makasarsarita na iti sango dagiti istor diti barangay. Uling nga ron, big time akanayon. Hanggang mas daawak ka ni Tatang. Hapay ni Tatang. Gayem namot kan ni kagawad padtok. Mayatan ti banding da iti barangay hall. Kanahin da ngagkuyo, kan mapanpay ni Tatang iti balay da. Oh? Uy, ipasablog na pa, nga mga no, awan ton ti pasaway dito nagbugsutan, nunin ton kagawad padtok ti Chairman. Aya. Apay nga Di, adadan ti panang namnaman ni kagawad padtok nga isunton ti Chairman. Una, iso kasayatan no, ag-back out akon. Kapabay no, bakit nakpulang ni kagawad padtok. Anya? Wan Rosa,
Masaksakit anak no kasya nilatan kagawad padtok ti kasarsarita na. May papaninti pan nakasukat nanton at chairman. Amang ano taktikalaang mat ni tatang dayta. Tadi na kayat nga agrekyar kayo. Apay nga awan mat ibagbaga na kanya. Ni tatang to umawawag. Amang ano adda pangibaunan na kanya. Hello, tatang. Nabakan Domeng. Sino tinaabakan? Nabakan na kapitan, di pagkarupam anapig sa kalaban munto inton barangay eleksyon. Nya? In report ko ni Padtok, drug pusher Jelanggo nga kagawad. Natalga tinalak nga ebidensya kontra keng kuana. Iswasi kanton ti sumukat kanyak. Ngata? Nabakan ni Padtok kunak may. Sakton ti chairman? Sakton? Kunak nagpaypaysan. Tagtagayin na plagayam. Ditan kagayem tinagibusan di sabali manen na parang itipan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagsagot ka na kayo. Di Pambansang Radio ng Pilipinas, Bumbo Radio Philippines. Amuyo kadi nga the exotic jeepney ket post-war creation na-inspired tayo kadagiti QI sheets nga impan dito dagiti American soldiers in the 1940s. Dagiti enterprising Filipino ket inalada dagiti makina ket napartuat day the exotic type iti jeepney. Short distance man when of feeder trips, exciting. Babaan iti Philippine Quick Transport kas kadagiti tricycle, motorsiklo nga da sidecar na, kan dagiti pedicab, bisikleta nga ada sidecar na. Ti antibiotic nga erythromycin, most usar ang mga gas kadagiti adwa klase ti bacterial infections, kas iti middle ear infections, skin infections, respiratory tract infections, ket pinartuat dagiti Filipino scientist ada Abelardo Aguilar, ket ti American drug giant ti bilyon na dolyar, awan tinawat ti Pilipinas, ket ni Aguilar a royalties. Amuyo kadi a 4.54 billion years gayamen ti planeta adaga. Nagusar dagiti siyentista ti radiometric analysis tapnon maamuan dati 20 lubong ket segon ti Washington Post 4.54 billion years ti nakuntar dagiti researchers. Agpakada akuan. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matibatik at ang dati ayat ko. Palampusan ako. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Recuerdos de la Vida. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti may drama sursurat, dagiti adaan padas, adinto malipatan. Gapo iti naibati apakalaglagipan. Ngay ti kaanuman, dinto kabailan ngay kupin ti panawan. Dagiti pakasaritaan amainaig iti napalabas, ana italimang iti barokong.
Recuerdos de la Vida. Ngaruod gagayam, awisan da kayo amang isurat kadag iti pakasaritaan ti biagyo. Anak ay bati iti pakalaglagipan, wenno recuerdo. Tapno intay ornosan kat maidrama iti radyo. Babaan ti direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Sagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Recuerdos de la Vida. Naimbag nga orasyo amin papagayam, sapay kumatag tultuloy, tinkay panang tarabay kadagiti amin na drama ay ti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Ang maipat patangatang kadagiti amin nga istasyon ti Bombo Radio iti Intero Northern Luzon, kastamat iti Facebook Live. Sapay kumatatarabayan nyo amin dagiti drama mi. Nang runa, daytoy Recuerdos de la Vida. Iti dayto agundaway, intay man ikan biyag, ti surat, wana pakasaritaan, ti maysa pagaya man nagpailingad, iti naga na Katrina, Manipod Ordaneta, Pangasinan. Kastoy man ti surat ni Katrina. Gone somewhere. I have loved you. Dear Tia Sofia, sakbay ti amin, nyabrasak mampay, ti kablaw ko, kadagiti amin na dramatista, ti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Iraman kumata na kablaawan, dagiti padak nga agdangdangag, kang runaan, kadagiti padak mat nga agsursurat, iti drama yo. Ilingad dakla ko man itinagan a Katrina. May kadwan nga asawak daytoy kadandanak. Daydi mo na natay gapot kinabartek na. Adu a kinaranggas tilinakam ko idi iti sidong timo na nga asawa. Adda may sa nga anak mi kat lalaki. Idi nam amok ni Leon inublagnak ni nanang. Gapu iti plano kapan nakiasawa manan. Kat kastoy man, dagiti paspasamak, Tia Sofia. Loving too much hurts too much. No saan ka kumaan ang iwan? Di saan ka kumaan makaraman iti tongpa? Kanayon lakit din na makaringgur ka nga agtrabaho. Saan ka kumagagtong pa? Anay ko, nagsakit ti ping-ping ko. Kat, kumarit ka. Kayat mo, tanayunak pa'y. Awan sirbing amin na ijayariya. Balasagan ngam di na pailam mo, tiar aramiden na. Makapatulang ti parang tantanabutob mo. Padasam adang raniriya. Ipanaw ko iti dinam. Mawatam. Sige. Agtan na butob ka pa'y. Dahito iti bagakin ka, Katrina. No kinabaalam idi day di asawam. Saan nakakabalan. Mawatam. No si kamot ti sumanaw. Agulimag ka na. Agyaman ka. Tadyakon inulit tinang tungpakin ka. No mapagpungtot na, bulbulwan kan pungut-pungutan kalangan. Kunapay lang amin kin kaide anak ko. Saan kan amakias-asawa?
Nakaanay la kuman ni Rapi anang ipaayam iti panawon mau. Sandak ko man ababalawin nanang. Ay, nakarkaro man ang niliyon. Bagay na nga ron tinagan na. Dakdakkel makit di ti basol mo. No nangiwat kan tumot nga may nanakaw. Gusto na. Nalpasan nak lang arudan nilyon. Di dakmat sardengan. Bagbagaan ka laang. Masapul pa'y aya bagbagaan dak kat nataangan akon. Adan asawa ni Rafi, balasang mata ni Rhea. Indak man lang nga nagtrabaho. Anya lakit din dahi tiyo gasat ko. Saan nga balinti kinatangsit ko kanilyon? Nauyong. Saan na apilyan ti pang kabilan na kanyak? Simangpet kayo gaya man, mamang. Libro man adagusan tinagsang petam. Balasang kan. Di ka mabain na maong tanpaylaan. Kunak man no masirib ka. Makadalusa ko ni Daro Bayan. Nakaisangak pa yan. Or-urayag lang ti sangpet yun si Dan. Wen gaya, nagkita kami kini Manong Rafi. Nakabutbutang tila nga dagiti barkada na. Kinasarita na kakade. Wen, nga mapagbit lang. Tinamag na kayo. Kwarta manan ti masapol di baraw. Adan asawa kan putot na. Ngem, mangnamnama pa'y langit ka. Gagangay na ata inaanak nga Rod. Sumungbat ka pa'y lang amin. Bagkato mo dagiti ginatang ni mamang mo. Tasyakon ti mangluto iti daytariya. Ituloy mo lang ta daytar aramidam. Barumpado ka talaga. Katnungay na dong para kiti motor mo. Ag nervyos ka ito manadagos ako na mangtad kay makiditi kwarta yo. Taloribo lang. Pasit pa'y katiday ta Igatang ko iti bagas kan si Daan. Awanan na bati Kunak tumat ngamin nga agtrabaho ka. Wan mat agtrabaho ak. Mabiyag ko nga ro ti pamilyak ay ano nakamulang-ling aklatan. Wano, agbisbisyo ka pa'y laang. Tigat-gatang mo iti arak kan isugsugal mo, ipaay mo laangan iti pamilya. Mangtad kay kitin, nakadupay la sa uyo. Inuray kay ditoy, takontrabida nga min di asawa yo. Dakkel a problema ni Rafi tya Sofia. Addan asawa na ngam siyak paylaeng ti adda pang namnamaan na. Amok arason na laeng ngagtrab-trabaho mat. Ketno tatuma, ti anak ko ti masansan a pagsubsubangan mi ken ni Leon. Jak nga rod mapagkadkadan ti anak ko, ta imalalata iti amana anauyong. Kat kastoy man dakiti si Maruno pa yapas pasamak. The promise I will stay in love. No kaano lang anang tedak iti 3,000 ken ka, dumawat ka manan iti 2,000. Naibos nga ro din. Anya kayo aya. Maminanumot la maibos na itan. Taluribo. Amumot lagayam dayta. Di ka kumagtrabaho ana imbag. Siyak pa'y laang tipang namnamaam. Pag-ipanan nyo nga mintiswildo yung nagdakal. Daya alyon? Hoy, saan ka bastos? No sandakay kan, mangriribo ka. Oh, dadaulik amin nga likaman nyo la. Nya, kayo! Ay, apo, saan mo atadaulan dagiti masetas ko? Nanginatinggatang ko kadagita. Ibarsak ko at talaga dagita likaman nyo no sandakay kan, tikorta ko na kan. Saan? Ang mga aramitan day tapo. Agriri kayo laki di nagsyuman ken ka. Jak mabuting kengwana. Yorek pinatay kami ba ya? Rafi! Lola, dakay matimangtad. Talaga masapol ko ti kwarta.
nagasat tasan kami nagdanon iti anak mo, Katrina. Talaga abulbulwak tilaw ko. Leon, Nakatangtangsit ka. Amumot lagayam ti agsangit. No saan mo kumaapi na nuyan ti baraw. Si kamot lang tinang padakkel abarambado. mabalin sa anak ang nagbalin ang nasayat nga asawa. Ngam nagbalin ang nasayat nga ina. Adala na dadaal ka dagiti alikaman. Oray sa dinaw ti paglumangan na. Saan mo nga ikan iti kwarta? Nasakit tinakam na adyak inikan iti kwarta. Pakurangan na ti 1,000 nga intad ni nanang kankwana. Katawan man nga ro din ati kwarta ni nanang. Siyak ti mangkakaasikin ko ana. Apay nga agsangsangit ka asimang pa, Katrina. Ada ka di manin problema. Iba'y naktinanon ti manugang yo iti pagtrabahwak nanang. Nagpakpakaasi. Awan ka no pulos kwartada. Istambay sa amit ngamin ni Rapi. Ay na, di ilam asyano ni ti pamilya na. Noon niya ngamin tinangas asawaan na. Kat di na ba't kabala na biagan ti pamilya na. Amoy ti pagsangitak nanang. Ada ka no nasukainan ni Maylin a droga kadagiti kawas ni Rafi. Anya? Adik ti apugak? Igat katang nalakit di iti droga dagiti dawdawatan na kanyak nanang. Ay, kastoy laangan ti aramidam, Katrina. No adda maitid mo, ni Maylin laangan ti pagtidam. Kasta ti pampanunutak nga aramidin nanang. Diyay apukok ti kaasyak launay. Nakakutkutong. Apay nga inasit ganak. Ada ka di ibagam kanyak. Nalpas mo ka di aminan at trabahom. Wan mamang, mangibaga ako may ti kwartayo. Ore limagasot laang. At dalaga tangak. Amasapol ko para iti may sa subject ko. Masapul mo gayam titangdan mo. Saan ka patangdanan, mamang? Ay, siya kon ti mangtadkin kariya. Ha? At daaya nam namaam kat agpay amin iti anak na iti masapsapul na. Anak ko mamat apabainan iti sango ni Rhea. Tungpaan kan tupay. Kayat mo. Papang, saan nyo kumadangran ni mamang? Kaasimat. Umay kayo, aday pakita kada kayo. Amumat ti manglamlam yung kanyak. Ayat mula ang ajak madangran ni Mamang Mau. Loy, ayatan nyo ni mamang. Saan nyo adangran? Kaasimat. Mabambanog lang arudan nga agtrab-trabaho. Si kapayan ti mangbagbaga kanyak. Sa bali lang agpaiso no masirib ti tao. Kasla tong pakanyak tayo nga imbaga ni Leon. Wen, pudno ang masirib ni Rhea. Yapapal ko ka ni Rafi. Kaano mat nga tanga agnakam tayo nga anak ko. Mamang, agtugaw kayo. Agsarsarita kayo pailang kini Lola tamang isagana kiti meriendayo. Langan ni mamang mo tinabanog unay, Rhea. Ay, iyala ang pailagi tinalamiis adanaw. Wan Lola, mabit lang. Ay, sikat ipagsarsaritaan mi kini Rhea itay sakbay asimbangpet ka. Maasyan launay kan ka. Oray na ungatakkan kwa na, nanang. Nagdakkel ka nung ngamin ti problema. Kun mapambanog ka unay ang sumangpet ngagkapo iti trabaho.
Mabainak law na iti anak ko nanang. Naimbag tasan nga imala kada kami adadakkel na. Diyak liwliwayan abagbagaan. Nalawa ti panakaawat ti anak mo. Malagip ko idi ubing pay. Sang kabasit la kamalina. Mansuk iti baot. Isumat ti pagapapaan miya kanayon kanilyon. Sagbay ani Mailing, ti pangyawatan nyo man di kwarta. Inunakon. Awanan ti madawat mo a kwarta kini Katrina. Leon, siriring kagayam. Hoy, da kayo alakay. San kayo makibiyang? Bastos kang agsungsung batloko. Ay! Awan karbengam amang tanggang kaniyok. Iko nang kaya makalakay. Loko! Maturog ka! Rafi! No saan atimulong dariya kenanang anaganawa, saan lakit di nga ininggaan ni Rafi a kinabkabil ti asawak. Idi nagsubli ti puot ni Leon, kasta unay ti pungtot na. Pinangtaan nak, anay kakpay ti kwarta ti anak ko. Ket dakas manan ti mapasamak. Ngem ni nanang tinagpakpakaasi iti asawak. Gapo kadagiti na ipalpalapayag kanyak, nakiapaak, ket kastoy man dagiti si marunupay apasamak, tiya Sofia. In love with you till the end. But times change. Di ka lang mabain ang makiap-apa. Naimbag ta saan da ka a pinagtutulungan. Padasan da! Sa anak apaatiw ka na kwada alabid! Kaguram no pudnon sa amat at ragposer ti anak mo. Saan lang adik? Agasam, tadandaninak pa'y pinatay. Saan apusher ti anak ko? Padasan nakabugkawan takitaam ti ganabom kanyak. Pangasiyo, saan niyo kumadangran ni Mamang? May saka pa'y, apay ang makibiyang kaya! Talaga na't ang sitka. Isakit na kalangaruden ti balasang mo. Pabain ang pailaan. Isu akas jay tinagbanagan ti anak mo. Gaputa saan ka nasaya at nga ina. Saan ang mabalin ang matay ni Rafi? Juan, itamat lang. Umayak dito ospital. Abay, Mamang, asino timawan? Ni Maylin. Napaltugan ka no ni Rafi. Mapanak iti ospital. Ibagamto ka ni papang mo. Wan, Mamang. Siya kung di magkamo mangilawlawag kini papang iti amin. Ikararag ko asapay lang kumata maispal ni Manong Rafi. Agyaman naklaunay anak ko. Diyos ko, agyaman ka na kayo. Inispalyo ni Rapi, tapno may kanitigundaway ang mga tur ka nakikibindot na. Nana, madundog tiriknak ang makakita iti kastalang at anak ko. Nakakaasi. Nakakukutungan. Narisem dagiti matana, gaputi paragususan na iti droga. Kahit anyat ko na ni Mylene. Barang makasangpat ka no ti may sakabsat na ang mga iwan iti anak da. Umay tumat lang ka no inton madamdama.
kahit di marehab. Para iti pagimbagam, Rafi. Masapol ang mapaagasan ka iti rehab. Panunutam ko mati masakbayan ti anak mo. Masakbayan. Panagkunayo. At dapay nasaya na pagtumbalan ti biyag ko. Kalpasan, makaruara kiti rehab. Nabalod ang tumadla. Anak ko. Hindi na kumadungawan ta sa anak pa yan natay. Maglipas ako. Di mo kumaramidan dayta. Nakabantay na giti pulis iterwar. Ang mga namapatay na ka. Dinggan na kumamat anak ko. Saan pa ya ka maundyanan ti amin? Tapno saan mo ako naan an ulpitak launay. Siya kon di makaamo iti gastusan ni Maylin iti panag-apply ng ag-abroad. Agyaman naklaunay, Leon. Tulungan ta ti manugang ko para iti masakbayan ti apo ko. Sakbay ang maibiyahe jay munti ni Rape. Bagbaga am anaimbag nga agsingsingpad. Kabayatan ti kaadana iti pagbaludan. Maladingitan na kiti kastoyan ang tungpalan ti anak ko, Leon. Sapay la ko ma. Tadagur uray anasayat ang masakbayan na. Katrina, pakawanan na iti kinasabrak kuking ka. Amaw ka nagbalin ka anasaya at nga inakin ni Rape. Agwak nga do tinagkurangag. Uray kaniriya. Ano tinagbasulak iti anak ta. Pagbababayak ti kinakuspag ken dagiti nagkurangak kadagiti anak ko, Tia Sofia. Iti agdama si babalot pay lang ni Rafi. Ken agtrab-trabaho met ni Maylin iti abroad kas domestic helper. Dimmakkelmet iti sidong me ti apukok ani nanang ti ad-addaan na ngay aywan. Nakaturpos met ni Ria ket isuda ken ti apukok ti ibilang ko a recuerdo. Alakastan, Tia Sofia, dito yan nagibusak to'y surat ko. To'y pagayam yung agyaman, itinkay panangurnos dito'y surat ko. Katrina. The times change, the tangerines. Katrina, pagayam ko. Adu dagiti panubok asumang bay iti biyag tayo. Kat dagiti daduma, saan da amadairan dagita, paabak da iti pakinakam da. Ngam, sa balika, nagtultuloy lata ti biyag. Kat ala, ni Apo Diyos kuma timang tarabay iti pamilyam. Agyaman kami mat, itin ka pa nagsurat, dito'y drama tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan tinay-drama asurat ni Pagayam Katrina, dito'y drama tayo, Recuerdos de la Vida. Ti surat ni Katrina, kat inornos para iti radyo ni Delphine Dumayas. Iti mat direksyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Who never made you stay. Loving too much hurts. Lake Lanao, isu ti second largest lake ken mapapati a kaunigan, maibilang nga major tropical lakes iti Southeastern Asia, taeng dagiti endemic cyprinids a masarakan laeng iti Lake Lanao.
Amuyo ka di at carbohydrates na ma-ingest mo ket paturugan na ka, di mo ka di napaliiw, ano kasta makaturog dagiti kabalay mo. Dagiti maawagan a comfort foods ket karaman dagiti carbohydrates. Taad daramen na nga amino acid at tryptophan. Isu ang makaturog kalpasan iti panangan wenno taraken ti kinnan kunada pay nga iyang angaw. Amuyo ka di nga ijay India kaadwan gayam ang panagasawa ket arranged marriage. Iti survey babaen ti Center for the Study of Developing Society CJ Delhi, kadwana ti German Foundation ani Konrad Adenauer Stiftung, ti nakatakwa ti nga to abilang 84% kadagiti Indian youth no agasawa daman ket na itulagda. Kalesa, naawagan pa'y akaritela, tumaray babaen iti panangguyod dagiti kabalyo. Dagitoy apagluganan ket inyam ammo dagiti Spanish iti 18th century a klase ti transportasyon. Ipatanag! Itag ko amin ang kwarta mi basta dinak ng ran! Madam di amok! Sino ka si Mauliwit mo ko? Umibatan! Reagan ano ka? Makimuspon ka niya! Saan ako magkamit ang bukod mo? Ako'y uwit sa dilak mo ko! Dito, madam! Nauda ka lang tiritis! Agyaman nagpipita! Inis man lang kiti daytari, peace! Super Pipita. Tibalikbayan nga OFW. Survivor manipudirak. Naritor itirigat. Sakripisyo ken panagibtor. Napnuan pan nakigasang-gasat kas kadagiti mawawagan iti bagong bayani. Super Pipita. Manggan manipod Lunes aginggat Sabado. May sa drama apakanggan kadagiti nagduduma apan nakigasang-gasat. Manipod iti Love Let Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti paggibusan ti makalawan sa pakasaritaan ana pauluan. Kapiken Gatas. Dito'y drama tayo. Super Bibita. Isu ti kalbaryo ti amok, dagiti dua nga anak na kapiken gatas kamutaw. Anya kapiken gatas manan? Wen nga rod, gatas jay na po daw, kapimit jay nang isi. Anya? Ay sos na may isaan na ka. Rayaw ko lang mata. Sana balay, di dakmat nangag. Sige nga Rodan. Aginanakan. Tamo ka na banog ka. Bye. Bye, kamuto. Ay, wen nagpaiso. Kasla kapiken gatas, dagiti agkabsat nga anak ti amok. Pipita, dagiti agkabsat. Pasikat kakit di ah! Ay, kung nagmatlang anot kwarta, kundi outing kayo, ma'am! Nagsubsubang manan dagiti agkabsat. Huwag nga, Rod. Apay, si karat at kwarta na ya! Susunduak mo ta! Ang bibiyang mo kumagat, saan mo mata kwarta? Umay ka, Pipita. Asit gantay da. Oho! 1/4 lang isweldo, hindi sweldo! Ay na, anya ka di man na natin pagsubsubangan yung agkabsat. Inton ko nagatake ni mamayo, iti ka sa ngarami diyaw. Uston! Anya kayo ka di. Santa pa'y analpas ko sipat! Anya. Palpasan taytan negra! Hoy! Di ka bumanaw! Ma'am! Sir
Tamida pipita. Amangan no agpangat damadan. Ay, di ka nagdanak, ma'am. Pimanawan ni Carla. Pinanawan na ni niya. Ay, kaano nga ta nga agbalbaliw na giti anak ko, pipita. Inaramid kon ti amin akabala kamang bagbaga ka na kuada. Awam ba ti dangdang ganda? Ay, hala. San kayo nga agdanag? San ka nga agsangitan, ma'am? Bayan nyo idan? At napanunod ko pamuspusan. Anya day ta, pipita. Masyanak ka na kayo. Yak kaya tada kayo pati agsakit. Kapoy ti aramin da kita anak yaw. Iso nagpampanunotak no niya ti pamuspusan. Kat sapay kuma tayo epektibo no kaya tiyo Anya nga minday ta, pipita. Aguray ka. Karama na kiti day ta. Ay katwin dumagag kayaw. Na ito'y akat singasing gulang sa anak nga ginlalain. Pagsaritaan tayo na yung bagdat na panunot ko. Nga madamad la kada kayo ti pinalapang nga ano kaya tiyaw. Apong, napanan ni Mama? Napan nagpa-doktor. Nagpakuyog si ni Pipita. Apay, anyat na pasama ka ni Mama Apong. Agsakit ti barukong na. Marigatan nga agangas itay. Iso anapanda iti doktor. Anya, ala, amang ano niya matanday jay. Amang ano dan sakit ni Mama iti puso. No adada ka sa mapasama kiti inayaw. Sikati kang runaan na mapabasol din niya. Apay asyak? Wala. Tapasig a problema mo. Ti papay mo. Ije inayaw. Apay asyak ngay? Ninega. Sumardeng ka. Saan mo apabasulan di kamsat mo? Tauray kas jay anak ang isngisit. Nga uray makmaksat ako nam. Napudaw ti kaunggan na. Nasaya at ataon ni Carla. Tasyak, tinangisuro ken kwa na ngagbalin na nasaya, tata. Talaga kit di nga da paboran niyo. Isot amok. Ayawan ti pagpaboran. Ala, wanan. Di takay panlangan. Ay, nay. Turbab dahit ako si Pat. Bastos ngayon na. Awanan mo daw. Diadal ngagpaisaw. Ngam adda iti dapan ti inaadal na. Mangan kayaw. Nakagawak bitay. Nay ka hindi sara ko. Isa ganaak lang ni Mamayo ti kanan na. Ha? Apay anas kan nga isa ganaam ni Mama manang pipita. Win tay jesilidan ti panganan na. Nakapsot nga main. Apay manang, anyat na pasamag ka ni Mama. Masakit ka di? Wala, manang pipita. Siya akong timangipan iti kanan ni Mama. Ay, syakon! Saan ang syakon? Syakon! Iyag mo day taginaw makanan na tapakanik ni Mama. Ay, sige. Makamuka nga rin din niya. Daytoy. Agyaman ak. Sige. Manang, anyat marikrik na ni Mama. Ay, kinapuno na. Nagkapo kami ti Dr. Itay. Nagpa-check up ni Mamayaw, Carla. Nagkupit namin ti barukong na itay bigat at marigatan nga umangas. Iso sana simrak iti trabaho na. Anya? Anya di ko na ti Dr. Manang. Ladingit nga ibaga. Ang madagam sakit iti puso ni Mamayaw. Kat nakaro ka nun ko na ti Doktor. Anya? Sige, manang pipita. Man kayon kiniapong. Tain nakikan iti danom ni Mamang. Ha? Ni? Lolo Orhay. Nagsangsangit kayo sa amat tayo. Ay kasi nga po Diyos. Agin bagtupay, ti anak yaw. Basta kararag kayaw. Malahos doon. Saan yun nasangitan? Si bibiyag pa'y mal.
Nagkunang nga minaya nga isot isang sangita. Pipita. Anyang artis ang sangitan niyo? Ay, ayok lang tibag. Pagpapanawan dak matitisangot tilamisanan. Ha? Anya tibasol ko ay karagita po ko. Apasan da kakayat kasama mangahan. Ay, sumro, mati ha. Kabaw to yaw, awir ka. Sandak akay kayan. Yan ang magpaikinilin nga po kung isang dita karuba. Tak ikan nakiti sayuti. Yung nagijay matindwa nga po ko. Di na pa may kanma. Titiuran nalulula ko makamatis. Ay, sus. Saan ay nagsusurti magbagana? Ay, ama, mangankan. Ay, mangantan. Agsangutan na mangan. Ha? May aklat talita nagluasit. Panganak kiti matan. Iso, kiti magipagalit pandangan kaon. Mabisina kaon. Ay, apong. Ay, apong. Ama, mangantan. Dandani na i-boost duty na po'y mama. Mga lakpay? Ama, saanan? Nabsuga kon. Ilas yung arudan da ito'y may sasubo, mama. Sige. Titida no, mama. Uminom kayon. Aguray ka mata negra. Agngal-ngal-ngal pa ilang ni mama painumamon. Mabalin mo talatan no kayat na. Asla ka man lasig siguro. Kusipa. Intaman nga ni Jay. Siyak ti mga asikaso ka ni mama. Ni apong ti asikasuam. Tapab paborito na kamat lang day Jay. Di sikat ti pumanaw no kayat mo. Kupit man ang ti parokong ko. Mama. Tipay. Ayan nga, preso. Ayan ti agas yun. Patumarin kayo, mama. Saan yung amo? Nilaang pipita ti makaamo. Taiso ti pinilit ti doktor. Manang pipita! Umay ka! Pag tumaram ni mama! Ang kupit manin ti barukang na! Manang pipita! Nakaturo ka ni mamayaw. Nakakaasi ni mama manang pipita. Nga rod Nakaro ka no ti sakit nan. Naku napay kiti ti doktor nga. Nga aniha manang pipita. Nga amangan no saanan nga agpaot ti biyag na. No kanay na may stress. No kanayon nga agparparikaw. May samot na ti pa kay si stressan ni mamayo. San maya? Ti kanay na pa nagnervyos na. Ti kanayo na pa nagap-apayo. Tatungalaga pa kayo. Madanagan iti kastahunay. Katagkupit mo tan ti barugong na. Ay, di ulang mo na ita. Di ulang amin pampanunutan mo ti makapadakas kan kwa na. Manang. Ay, bagak na ito So ano kaya tiyong agpaot pa tibiyag ni mamayaw? Liklikan niya ti aga pa. Agbaliw kang aminan, Denya. Sika ate, agbaliw. Talaga alas ta ugalim. Imala ka iti amaman negro. Oo, aga pa kay manay. Kay bagbagak lang ay sardan yun ti pa nagapaapayaw. Tamangan na makariing ni mamayaw. Adang agkupit ti barukong na. Numangag naman ti pa nagapayaw. No kasta kayo laang. Mapukawan kayo iti mama. Kaya tiyaw? Sumurot ka kanya kinjarwar. Iti pagkrinsot na ayop ka. Pagsarita tayo tinalapat. Wan! Agpaba ka kayakan ka. Ala, mapantang arudan. Ay,
naglukon na kita ngagkapsat. Ay, awan lata. Ay na, anak ko ay. Agimbag ka din. Pauna na ka din, anak ko. Pangaasim ko ma. Agbyag ka pa'y itinapaot, anak ko. Ay na. Anak ko, adinong-dungok. Ay. Anya kayo kanyaya. Napigsak pa'y tatang. Sa bibiyagak pa'y laang. Dungdung awan dakmatan. Nasaysayatan ti kastol. Tapno mangag mo pa'y dagiti idong awkaw. Ay na. Sandak man adungdong awan akasta. Bimangon ka matay. Napigsaak pa'y tatang. Ay, rimor ka din dagiti agkabsat. Napandan nagtrabaho. Ikwa, itay paya. Apaya. Awan tatang. Nadamag ko lang. Sige, tay nakagdigusan. Nagdagaang. Nakasingira ko ni tibayad ti bagas ti kamuti ngayon lakaw. Naimbag lagi din ta naranaak ti nangina apresyo ti kamuti ta. Nasingir ko mutong ti bayad ti pipinaw. Idulin ko ti kwartak tagurnungak. Kapag iso ti isasangpit ni pipita. Danimanan ti panagawid na. Ipasyar kong daw. Agbuya kami ti sinay. Kalpasan na mangan kami ti restaurant. Kalpasan na katang... Uy, kamu tau. Agapwam. Nay. Nda kayo mo't gayam tata Elpin. Asino takadwayo na pinta sa malasang? Kaanakan nyo ka di, tata? Anya kaanakan? Asawa kamu tau. Manan. Napartak kayo ah. Kaano lay dinagsina kayo ti may kadwang asawa yo. Nalakaaya ti mabakante. Ay, jak ipalubos Tata Elpin. Ken maysa. May mayatan tinapartak ng tinabontaw ha. Iso nga, agawaam ka mo to. Di ka agbumbontaw. Tanariga ti maud-uday. Lumakay kan abaraw. Mga sawa ka betag. Sige. Ay, intan mahal. Sus, nagloko na lang kay Elpin. Kumantyaw. Naimbag pa kang kuwanat masukan-sukat ti asawa na. Nga uraysan mo't agwapo. Datawo awan pa'y nubya la ko ma. Ay, saan? Yak rebeng apalan ni Tata Elpin. Sa anak mo't siguro malakayan na baro. Mariknak asanan nga agpaot ti biyag ko. Ay, dandanin ti apit ko. Kay kumangsawi ti kasta, mama. Agbyag kayo pa iti napaod, mama. Hawanan. Nakapsot ako. Kasano agbyagak iti napaod. Kanta kayo matimang dangdang iti papatay ko.
Kaya't yun sa mataya kon. Tapno ka na yun kay latan nga agap-apa. Kan awaanan ti aganawa. Lumaban kay mama. Patibkari nyo ti pagkinakumiho. Kasano kami pa yun naman kayon. Patpatgin kayo, mama. Sanda ka patpatgan. Tadi yung mapatgan. Ti kayat ko ang mapasama. Anya day ta, mama. Ibagayo tay karigatak nga ramidan. Nguray siya, mama. San kayo nagapa? Tano makita ti panagapayo. Kumaro ti panagkupit ti barukong ko. Mama. Mama. Nukas tayo lata. Isu ti mangdagdag kanyak amatay. Saan, mama? Saan, mama? Akari kayo nga rod, adi kay agap-apan. Taparang makatulong pa'y dayta, iti panagimbag ko. Akari kayo kanyak. Parang sakenak, bayat si bibiyagak pa'y. Tapno uray kaskasan ho. Naragsakak apubosay. Agtungpal kayo ti kayat ni mamayo, ano kay kayat yo may daras amatay. Jak kayat amatay ni mama manang. Nakarkaro pa ya, jak kayat. Ino kasta nga raw, apaya di yung maaramit tikid kidawan na ngay. Nagsimple, apaya saan niyo maipaay. Kabalakmat no siya. Awan mo ti problema kanya ka. Tasaan mo't asyak ti mangirugrugi iti apa. Siyak man ti patudumon nga agbasbasol. Sige, makamo kayo. Mao din na ito pa nakisaritak ka na kayo. No didakot din kain, makamo kayo. San kayo mapilit? Basta awan ko mga rod ati, pabasulan niyo. Nadadaka sa mapasamak kini ma'am. Ala, wanan, basol kon. Sige, ikarigatak ti sana na makiapakin ko, ana. Kahit si kangay kala. Sige, ikarigatak ti agbali yung manang pipita. Nasayaat. Laglagipin niyo, makadagdag iti sakit ni mamayo, ti panagapapayaw. Kasanon no, awan to ni mamayo. Asino pa nga iti agpinatag no sana da kayo adwa. Dudwa kayo nga kapsaat. Kanagpada kayo bastardaw. Bastarda kung nakuma. Ang pada kayo gumawagawaway ti pamatag ti may sangama. Sa ita, mapukaw pa ni mamayaw. Kan kasano pa ni apong yun ay. Asinong tupay mo ti kadkadwana. Gapoy ti kasta karamin yaw. Ay, ang mga numatay ni mamayaw daras. Aklunan niya man kinsaan. Ti aramin jo tinangtad iti sakit ni mamayaw. Ti panagap-apayo adwa. So ano kaya't yung pahingang biyag iti napapaot? Tungpalin niyo, ti kanayon kung ay baga kada kayaw. Agbaliw kayaw, agpinatag kayaw. Laglagi pa niyo, ngawag dumati puli dagiti amayaw, kat may sati inayaw. Nagpapada tayo mo ta pinalso ti Diyos ah. Rumbang alin ngayat tayo, ngurian niya pa puli ti nagtataodan tayo. Gusto ako no saan? Ay, gusto ka, manang. Puno ti ko naman ang pipita. Kahit kanya nga rin ramidin nyo itan. Kasanon ti pa nang ipakita yung apis kayon. Manang Carla, sorry. Sorry mo ta. Dahil tamat lati urayag kan kakat. Ipanangawag mo kanya titi manang. Patbatgan ka, danya atin ko. Naglaing kayo
Uray si Kamet, Pipita. Doata ang nag-artista. Unyar, akas tagayam ha? Inertistaan da kami lagayam. Namaisaan da kami, mama, ha? Kwa, jay... Ngam di kay madanagan, mama. Uray anya pa'y tinarami diyo. Awan parikot iti dayta. Sanda kayo akagura. Ken saan min nga urayan amadaan kayo iti sakit. Sakbay nga agkapya kami kani Manang Carla. Uwan, mama. Manang Pipita. Tababaan ti pa nag-artist tayo. Nakaamiris kamin iti kapsat ko. Nga uray ibagbagada akasla kami gatas ken kape. Ditan babagayam tinaggibusan ti may sapay pakasaritan ditoy Super Pipita. Insurat para ti radyo ni Luvimin na Aquino Senior kan iti direksyon Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Lake Lanao, isu ti second largest lake ken mapapati a kaunigan maibilang a major tropical lakes iti Southeastern Asia taeng dagiti endemic cyprinids a masarakan laeng iti Lake Lanao.